Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Jingïakhih na Jingïakhih ke Bashirkei ha Iran. Kalapoi hadu lai hajar sauspa tam Ngut hadu kanigasngi ke balayat mental lai tayo tam nadu basdang Jingïakhih ha ka arpu pratrik no pra arajar arpusan. Ketenat human right jong ke Iran kalapentip bakumba lai hajar sauspa arpu prangut kinongyakhi ki bayam bat ki basyakem kidon palat 10 hajar Ngut. Presiden ke US ubala berngam ya ke Iran ban hiartma la dagat muban penyap ya kinongyakhi bala syakem minta ulaong bu unpet chwa ke bu unli nang syakmat namar ba ke Iran kal pensangi eno ban penyap ya kinongyakhi bala yokem. Ke Iran kala thumbun penyap ya kinongyakhi nen ke sngi ke khat sautarik hendai de gajing berngam utrom kila pensangi eno ya kini gajing thmu. Menteri Kambari ke Iran wa Abbas Arakchi ula pentip ha ke Fox News bakan amdan show ke jing sedian pasi la kalong minta kesngi la Shah ni ha kisngi banwanru. Jingïakhih ki pat ba ha Iran kala sedang ha arpu pratrik ha ka bagi pat ba ha tigasngi kila mi syuki surok banyakhi bat yale persya ki bor pahara ha ka balak hangru ya ke internet ha ka tigari. Kani Jingïakhih kala pendong jing sngu kya ka bajur ha ki pat kiri ke perthai kham tam ba ke US kala tuklar bat berngam ya ka sarkar Iran. Jingïakhih ka de namar jinghiar palat ka yo ka kot ha ka tigari bat namar jinghiar dor kalut tingka rayal.